Kau le sarang ajunan gitu sapa orang gimana sapa beni karokun sepeda seusah angai pangocak sampean cek sampean tak abini ra maknyul menganyol mau tahu caan dah caan nah ada takut tu kayak protes kadek nah caan dapat dem lagi bro beni karokun sepeda seusah angai mak beni karokun mobil seusah angai Siti usaha ngai, Siti usaha ngai. Sebuah orang ki ceramah gitu mak. Lakar usaha ngucol 2. Telur banta mancok. Iya. Ajam gento. Mun atelorah tamancok usaha. Pekeluar kada. Tamancok keluar telur. Nah pengajian tidak iya. Mun telur muloro beda. Loka mak. Sadar borok qala Rasulullah qala ta'ala sampai ngantok Pak. Terus tadi usaha beri teman cok ting beri teman cok angang apa? Terus beri teman cok terus lagi pon teku le era bah dari ya terus lagi cek membah ngundang gule kan lang ngocak gelek cek ngundang gule dai tetian le ini pengajian terus lagi terus sapa ora bi Allah Subhanahu wa taala tekul ya tanya aki ada di siapa din kaki kak turun ke bawah katabu katabu ya loncat ada usaha sensor mak bah muntir sensor bahaya deh film pe usaha sensor mau teku lo kan temun depak katabu mak teti mun neku elong kata telok lemak kencir mun bibir 45 ada mun katabu 95 mak engki tak tahu mun ka anu boleh tak ada nilai yang lah mak tak ada tuh pon materi kaper macam tahu nama penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hadratal ulama hadratal afadil al-kurama wa nakhussu bidzikri ajunan simuljah al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abrari Saleh Siabtina hormati salam ta'zimi ajunan simulja Kiai Haji Tabligh bin Isbat ajunan simulja Kiai Haji Rushdi Tabligh ajunan simulja Kiai Haji Jamaluddin Tabligh pengasuh pondok pesantren At-Tablighiyah cukenan seampun memberikan ceramah yang malam samangkin Kak Dinto ajunan simulja besar apa Oke Haji Ahmad Masturi seampun apareng dak kakaula sareng ajunan pan berempan ilmu muka-muka ilmu seka oleh muka-muka teti ilmu semanfaat teti ilmu sebarakah amin Allahumma seabdina hormati ajunan semulja ke Haji Ali Makki ajunan semulja ke Haji Mujib ajunan semulja ke Haji Muzakki ajunan semulja ke Haji Saim sareng satajah para kiai para asatid para tokoh masyarakat seabdina tak bisa seputong persetong namun tak kurang abdina amulja kita terhormati sahibul hajah yang malam samangkin Bapak Ahmad Hafid sareng Haji Syahruddin seberbahagia yang malam samangkin Kak Dinto muka-muka satajah pangorban naikkan tena sareng Allah muka-muka bisa oleh syafaat dari Rasulullah dan muka-muka panapas seka hajat muka-muka petaka sarang Allah amin Allahumma cukan tak lupa seampun ngundang abdina Al-Ustaz Ahmad Syafi'i muka-muka beliau berkata umur sarang Allah amin Allahumma
si abdina hormati sarang ta'zimi ajunan para undangan, para tatangkeh, para lebeleh, para santreh si hadir yang malam samangken Kak Dinto, muka-muka hadir panjenengan dak ke tempat Kak Dinto atau tiakin sebab ngaole syafaatul uzma dari Rasulullah ku laku yare kiamat. Amin Allahumma. Terus sakina pengajian kalau setengah 11 mak. Kalau setengah 11 Kak Dinto mana beda daerah lao ampun tak sobong gitu ampun. Ilau Kak Dinto mana biar acara ilau mun pantura lain. Ilau Kak Dinto lestari maurib kau tu mulai maksimal kol sangak kau tu ambu. Niki lau. Mun indah jadi pengajian kadang ken tergempak. Niki berdet ada pendet tak pendet. Padahal tengah apa ada bendeng lau. Hi, perdengakan tahu, perdengakan tempe. Mak pita bendeng lau panjenengan. Setong, siapita aki, iman. Siapita aki, iman. Merdua, reng dojeni ka bekngil cengil. Cek ki atas ki. Orang mun cengil biasan setong cerdas. Merdua maksa. Pokon mun tak teka, pokon kau tu oleh mun mun mirami, are yang dajre. Cek atel lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus ingki, pon. Alhamdulillah. Yang malam samangken kaula sareng ajunan bisa along polong di tempat Kak Dinto. Di dalam rangka setong nyelamati Roma. Nomor 2 araya aki ngapunga aki ingatase kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterus sahol banyak acara imal samangken Kak Dinto. Muka-muka kaula sareng ajunan teka tak ngunjang. Tak ngunjang. Teka tak kebe acara tibi. Kaula sareng ajunan pada insyaallah pada kencerna bantuan rumah meskipun dek pada karo. Dek pada. Tidak pada. Aja emang karo kun dateng ka kanja. Karo kun intar niki. Setong, sapor lagi Bu. Tak boleh kada nih. Gula mun acara mah setong jauh ke atas ya. Iya nih kak dengut degari soro ida remar ya. Are mun dengut. Hati kadang ki banyak nih ketolor-tolor hoy. Timare mun tolor-tolor cambak loh. Hi rak sapor aki ka anje boy. Allahumma shalli ala Muhammad. Pakai je pakon Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa juga? Terus ini, pon. Sekali itu, kau lihat sareng ajunan engki samangken kayak itu tak ngundang TV, mak. Cuma kalau benbaro karena hadir panjenengan Kak Dinto, aram yaki acara kayak itu, setong ngaule kencerna mulot. Merdua hol kayak itu, insyaallah bengesapon sambil melogi, mak. Bah, salah tak luang apa? Sapora deh, sapora gitu. Salah tak luang apa panjenengan? Insyaallah maran oleh tu buntu. Iya gelurah, hari sar kasar boy, mak. Hari mun lembu ngantok deh. Selama lem lah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Salah oleh tu pun tu ki kan. Nya. Pas oleh kenceran gula bani sampean, mak. Marah. Hari sekocak kenceran amu damu, mak. Engki. Mangkana kau sareng ajunan kento jebuaki sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darama huduru majlis alimin afdal min alfi salati raka'ah. Hadir dak ke pengajian majlis seorang alim lebih utama itu pengibadah 1000 rakaat. Mbian bisa pejang 1000 rakaat. Tuh dak emak cek tarawih wah. Mun tak 15 menit eken tarik. Mar cucur heuy. Kena punten. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh, seker rakaat nak. Alfi rakaat, bahkan kita lebih bagus panjenengan. Tojo karokun, ngaji karokun kalau sareng ajunan. Dalam setong riwayat, alima aulam ya'lam. Oning atau tak oning, faham atau tak faham, kau sareng ajunan bakal ngaoleh kenceran sama kian kita. Amin Allahumma. Sampai maring kita kau sareng ajunan tingmul ya mak. Kita pada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sehadir, kumu. Orang sehadir cek. Nampak di pun Allah, maufuran lakum.
seputusan benda sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tak nyaman? Nyaman, Mak. Kain to kaula sareng ajunan khusus untuk orang di marina are. Ponjonan. Pasera umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kaula sareng ajunan kata umat Nabi Muhammad ummatun marhumah. Umar sekani sareng Allah Subhanahu wa taala. Engki kaula sareng ajunan umur sekejap. Engki kaula sareng ajunan kata kene orang Mak. Kene kaula sareng ajunan kata tempeng umat-umat selain. Umat-umat selain kata bada saya umur 500 tahun. Bada saya umur belung atas tahun. Bada saya umur 900 tahun. Kaula sareng ajunan petong polo cetok lah. Engki? Bila bisa mangken keto, deng udah dan terapas. Nyak kelung akan sehari ni wa. Terapas menurut yang nambah keto kadang mak kita ke umur belung polo kira kena. Mangken lah umur 30 lah ngantol kentong setong. Lalor ke engki? Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ampun sakini ate kaula sareng ajunan. Kaula sareng ajunan keto meskipun kene orangnya sakone umur kaula sareng ajunan, cuma kaula sareng ajunan keto paringi fadl sareng Allah Subhanahu wa taala. Doa mah kuncuran ikal tekel sareng Allah murah mak. Kaula sareng ajunan sehari semalam apa jang berapa kali? Lema iki jujur ya. Dak sunnat ta berarti mana ka mak. Lareng dinar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lema iki iya kelurah keluh. Saya wajib ya. Lema. Cuma meskipun kau sareng ajunan apa jang lema mak. Kain to kencerna sareng Allah seket mak. Setong solat kain saya tekel sebi Allah sampai 10 kenceran. 10 tekelan. Kak din to mun apa jang kati bi lain mana berjemaah lain boleh. Dak ada macam buna. Salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Apa jang berjamaah kaento lebih utama tempeng apa jang sekti ketibi kaento kalaban petole kor derajat petole kor kenceran mak ban sapora kenceran salat berjamaah kaento tak bisa kau sareng ajunan agem beraki mak doli saking rajin kenceran berjamaah kaento. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka aja pakom Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kau sareng ajunan kaento sakoni lah ko kenceran banyak. Orang lambak kaento banyak laku kenceran tak pati banyak. Mangkana sapora kau sareng ajunan kaento mak bu reng dina reng apa nyaman lah cek coba nyaman jan onjanan melolon nak dia doh. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng ponjanan ka adin tawa sapora kau sareng ajunan kaento memang terakhir ampun. Dia nang itunya kaito cuma sapora kaula sareng ajunan kaito swarga teh buka mun tak teu Kanjeng Nabi ben panjenengan ampun masuk ke swarga mak. Amin Allahumma. Bahkan sapora kaula sareng ajunan kaito mak Nabi Muhammad lebih kenal ka panjenengan tempeng embu dek kaanan. Rasulullah kaito ka umat mak bu lebih kenal tempeng embu dek kaanan. Kula tanya paserah embu tak kenal kanan. Mun anak banyak tak kenal kembun mah. Banyak keng setre sobung cerita ambu tak kenal ke anak apa tak kenal ke anak sobung cerita lah Nabi Muhammad kayak itu lebih kenal tempeng embu dek ke anak mangkana sapor terus ngaji tak ngaji Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana apa ngapora lambak ku laku kayak itu waktu umat ampun masuk surga kapi umat Nabi Muhammad kayak itu panjenengan ampun masuk surga kapi. Amin Allahumma. Satu ampun masuk periksaan sareng Allah malaikat ya malaikat dak mah masuk ke umat Muhammad lah. Kenapa pun malaikat dengan bangganya dengan kokohnya dengan gagahnya malaikat ngucap siap ya Rabb masuk satu jam pun kuat engki Nabi Muhammad rabu matur ke Allah ya Rabb punten kita masuk ke bada lagi ya Rabb matur punten lestari akhirnya di Allah Subhanahu wa taala malaikat congok nang neraka takok ibadah nyelket congok mulai di bun atas ke bun tengah terus sobung matur boleh ke Allah ya Rob ampun sobung karepir kafir ampun nang neraka karileng celeng ya Rob kenapa ada bun Rasulullah ya Rob ibadah malaikat mak lah ampun ada buaki nyari ampun nyalsal ampun sobung sekali sampai matur sobung ya Rob Nabi Muhammad ki ada bada ya Rob. Karena Nabi Muhammad kita oning mak asma umat Nabi Muhammad sama masuk surga gitu
ben asmana umat Nabi Muhammad sama masuk neraka ampun ngoning Rasulullah gitu mak. Tadi siapa orang panjenengan keto sekaim masa masuk surga lah ampuni kauningi sareng Rasulullah ya samangkin gitu ulah lomba ampun mak ikauningi pakul sareng ajunan Allahumma sholli ala Muhammad maka libalian telo kali nah congok malaikat bedengara congok mak depak kakak imah depak kerek-keren congok nang jahannam mak karena menurut malaikat tak ada menang jahannam tak ada cerita umat Muhammad ngarang nang jahannam tak ada ngarang tapi pun atas selesai saren so bongongku ternyata ting nang jahannam masuk ke jahannam beda teh keng tak arep manusia sampun dak arep kolek keng tak campur ben beto ampun mata kita sobung ampun cetak ampun sobung campur ben beto dadi lolo mak mungkin apunten campur ampun sepas itemu orang kento pah ngucap kelompok orang kento pah ngucap ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan bahru judik mal ya jud lana bil ghufran ya Hanan tuh mata jawab tuh hari yang pengajian bek malam dah iya diusaha kalak lawan-lawan lagi terus lagi pakai tengah ya janji kedi ngaki lah memberi tedung marin mancing baik ya malah tak kerokon pun tak ketipi Allahumma sholli ala Muhammad pan nastari kanin to ya Hanan ya Manan tak kerjat malaikat puh mak bede umat Nabi Muhammad ya tinggi congok mak lah sobung ampun tak ada manusia kisah ampun yang kak serang Allah serang malaikat yang kak mator ya Rob kak adim ya Rob umat Nabi Muhammad kenapa pun Allah kiba ke surga boh ketiba apa masuk ke surga kiba mak kiri dapat ke surga kabang labang ngetok-tok labang assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah serai luar malaikat Ridwan ngulok serai luar malaikat buka bener apa artinya kon pakon bi Allah kenapa pakon ngiba golongan apa cong bincong ya cong bincong lo teh soalnya itu mau karo enam pon celeng budu karo kare rek enam pon gitu ha kan toh tong bincong kenapa jawabnya kibak apa gini kak ya Allah subhanahu wa ta'ala ya pokoknya kita masuk surga kenapa di malaikat Ridwan stop mak tojuk dulu nggih stop dulu boh main stop pon tak oleh gak gini kak tong bincong masuk surga boh pakon Allah dik kalau makin pakon Allah akhirnya buka surga guys sama bang labang kata surga buka serang malaikat Ridwan tinggi buka dak remak kadin to penghuni surga ratin tenggan tenggak surga muncung bincang masuk bahaya kadin bu terus ketiban apa paman di dimin paman di neng kaimah paman di neng isongai Kautsar loting mari mandi masuk ke surga alhamdulillah pakai aja kompak alhamdulillah makanya tak salah Rasulullah kata sabu kullu ummati yadkhuluna al-jannah sakap bintang umat sakta jetang umat mungkinnya matang umat masuk surga amin Allahumma makanya saka inta mak anapa kau lesarang ajunan keto macek penting amulot trilo kau lesarang ajunan keto beni araya aki kelahiran areng teng inteng mak are orang hebat mak Nabi Muhammad kalian tojok saking Allah tak ciptaki Nabi Muhammad kau lesang ajaran kita tak kira beda mak sampai jabun Imam Al-Busiri dak mak wa kulluhum min rasulillahi multamisun satu aja kulluhum satu aja makhluk langit bumi manusia hewan jin malaikat swarga neraka satu aja min rasulillah apungkah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gharfan minal bahri manusia kento ben makhluk selain ibarat Nabi Muhammad tasen manusia kento nganak si celok dari tasik kaisa manusia ben makhluk selain keutamaan manusia ben nabi selain si celok dari tasik guys tasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warfan minal bahri atau rashfan minad dami atau ojan setetes dari ojan din makhluk sakapina ojan selain kakungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan tebon segala kai sedak demah Abu Lahab mak lapir kafir orang lalim lima orang gara-gara kerop kun bunga ingat sekelahiran Nabi Muhammad sekalian gara mak dak remah
yukhaffafu anhu bil azabi bi ahmada ipademang siksana ting tepak kali Senin te siksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannu bil abdi alladhi tula umri pas dak remah gula ban sampean kita mak saya iman mulai lahir sampai mati kau oleh sareng ajunan bi ahmada masruran wa mata muwahhida dak remah kenceran kau oleh sareng ajunan abaklah kosong ko abaklah jeung bejeng pah bunga yang atas kelahiran Nabi Muhammad amulot ben taun mun taun tong ben bulan kau oleh sareng ajunan dak remah bunga kau oleh sareng ajunan dak remah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bah kau boleh serang ajaran kayak itu mak sampai kelahiran Nabi Muhammad mak aba andi anak kelahir aku lek seorang ajaran bini lahir anak kau boleh serang ajaran pakon selamat teteh iki apa nyaman roh keka iki pakon keka mun laki berapa dua ambin mun bini seto are korokun anak kau boleh serang ajunan si anak kau boleh serang ajunan teh pangki cotot dia bajingan cotot dia ustad cotot dia gay cotot dia tukang sabun bener lain ro teh pangki kau boleh serang ajunan pakon sokore pakon papunga bahkan pangapora cangkolang kau disebut ulama mun kau boleh serang ajunan andi anak pasti ike kai pak alim ya anak pak pinter ya anak pahafal lagi Quran anan tak bisa beri syafaat kering sepona ya hari kiamat ku laku terus tak terus ngaji tak ngaji sampean andi anak tek sokori bi panjenengan teke kaya selake tek embi dua bini ambil setong tek selamat tek bi panjenengan paling anan guys hafal Quran kok tak bisa beri syafaat ku laku ke sampean anak tak bunga sampean tak nyokor ini ingat anan panjenengan gitu hari karokun ka anak derem mamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka alhamdulillah ya barokah corona ya boleh mak engguan mak gula pun keluar molotan gitu orang amolot kiri pinggir jalan guys mak yang kina bentan tak tahu mun dina mun daerah pelengahan gitu kadang kol petok badah kol baluk badah kol 11 badah mari duhur badah kol telok badah kol lemak badah mari mau ribadah teh harus sekadang si mari sampai kol 10 tetireng lau kento selama sebulan tak pati luang beras bahkan nambah beras kina bentan barokah siapa barokah mulotan Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja pakai Allahumma sholli ala Muhammad tina beberapa bulan setengah bulan atau lebih kento bedah video lek viral mending viral sampean mak mun apenta bendeng sepo dosa terang ngaki viral ria ramai terkenal mandok man video ka ento isana beda orang amulot kadin topen undangan beri ajam setong berkata hari ini jam potong mak tak tahun jam potong gula jam apa jam kampung re hari arkan to seket lah hari mempas oncengan 2000 mak to seketan pun setong orang aja mamulolo beremper le gara-gara video kan to beda kanca komentar hari abi terlebih ya israf ya tak oleh mak rokun mulut mak to gogok ji terus tak terus Atin bahaya nggak? Kadamun Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri kita pernah adabu. Wadittu law kana li mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengkok cek terona cok saking andi emas sarajana gunung apa nare? Gunung Baru. Iya, mon lafat bani gunung Baru mak. Gunung Uhud. Karena sambian agak-agaan mua kita pernah debak ke Mekah. Seti malih paham, mantan itu debak ke Mekah kapi. Saya mari debak mantan itu debak boleh. Amin Allahumma. Kemperaki ke gunung Uhud. Tabun Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu tabi'in, ibaban sahabat sakoni. Dak ada madhabuna sengkok cek terona, cek senengah, cok saking engko andi emas sarajana gunung Baru. Fa anfaqtuhu li qiraati maulidin. Apa gunana? Engko aku be acara sajarajana maulid kaangkui marabu satujana orang kaangkui arayaaki kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi masa gunung. Apa boleh kerokun ajam jima? Kene tak kene? Ken, Bapak sir Nabi Muhammad saya selamat ya mak.
ajaran Nabi Muhammad. Mangkan tabuna Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid. Tak ada pengajian, tak ada kompolan selebih raja, selebih agung, selebih mulja etem pengkompolan seida lemah airayaki kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Sapora nuzulul Quran kalah. Isra Mi'raj kalah mak. Walimatul urus kalah teh. Walimatul aqiqah kalah. Sapora hol re kalah mak. Anap karena seriaki samangken kento barokah Nabi Muhammad bedah nuzulul Quran mak. Barokah Nabi Muhammad bedah Isra Mi'raj mak. Barokah Nabi Muhammad bedah hol gitu. Barokah Nabi Muhammad bedah aqiqah, bedah mantan ban sapada nak esa. Bedah setuju pengajian gitu karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pakai aja kompak alhamdulillah. Mangkana insyaallah mun molotan gitu mun neng Madura tak kerokun bulan mulot lagi. Biasan sampai offset ke bulan Rasul biasa. Tak pepes ke bulan Rasul biasa. Arapa? Lah tak buat dengan bulan mulot. Buru ke bulan Rasul. Le sampean belum ingat kapan jenengan mumpung ki tak mare. Akan biasa banyak undangan gitu. Sebuna Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw shaykhin min al-ma'kulat kanat fihi barakah dhaharat fihi al-barakah." Tak ada dari setong orang macah maulid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat. Are kerokun maca selawat dupele senang mak. Mbian nikah tak pernah ngatele Kanjeng Nabi, tak pernah ngapres Kanjeng Nabi, tak pernah mimpi Kanjeng Nabi. Kerokun maca selawat dupele tenang gila saya. Seneng tuh maca seneng orang maca selawat. Padahal kulo serang ajuran tak pernah katela mak. Dek remamun kaula serang ajuran ku laku pah bisa ngulati langsung mak. Dek rem kaula serang ajuran pah bisa longkolong langsung ku laku. Juk tojuk longkoloman ban Rasulullah. Dek rem mapungan kaula serang ajuran. Manteren termasuk. Amin Allahumma. Dak madhabun Imam Fakhruddin Ar-Razi tak ada dari setengah orang semacam molot tak ibaca yo Nabi na ibaca ke apa? Ibaca ke aing au burrin ibaca ke nase ibaca ke panapanya aman kaisa buja au syai'in minal ma'kulat atau baca ke sakapindaran illa dhaharat fihi al-barakah kecuali teureun saya baca maulid ke ento bakal tampak barokah. Bekal ngolah laki barokah. Aing mana bi baca maulid enom ikan di orang ngandung tuli keluar. Tuli. Mun ikan di beki ke orang setak kalake tuli. Kalake. Ikan di orang setak tuli jaga. Apa nah? Iya rawan nalah. Bocai mulut nggih, bocai jadi bumbu nggih. Sapa ora gitu? Sarkasar gitu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cocok memang ngundang gula mak. Sepora gula kita bini lah. Iya sepora deh. Coba ngundang gula dak remar ya. Tanggolang ki pak. Mbak nak lebih sepo, lebih pengalaman, lebih pintar, lebih alim. Mak ngundang nak kanak sing udah geri. Ada can orang kemin kita ada pak ka lawa. Nggih, itu tikal mantaran barokah. Amin Allahumma. Dalam madhabuna illa dhaharat fihi al-barakah. Panapa boy? Si bocah panjenengan dek kederan maulid kento insyaallah bakal tampak barokah kita mak. Alhamdulillah. Pakai aja kompak alhamdulillah. Ha, maka sadak laku beda uncengan, dumadem beda uncengan. Mun perapan maulid bocah buka aing sampean mun beri aing. Buka. Berkata sampean buka dulu. Iya korjo no mak. Cuk sabuk kaden orang sebab anon ngebes ro. Campur deki teh. Campur deki barokah dari Rasulullah dan barokah dari iya ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak terus. Ngaji tak ngaji ya? Wah, kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau serang ajaran kita kau kenal kan je Nabi mak. Dopun orang-orang ayo cintakan Nabi Muhammad, ayo leburkan Nabi Muhammad. Mun tak kenal dak remah gula ban sampean. Betul gula tanya ke sampean, reng ponjonan temur re.
berempat putra Kanjeng Nabi. Santri rasa jawab. Ayo, kok setelah saya jawab. Berapa? Petok lagi. Petok lagi. 4. Tel. Bini. Iya. Lang telur tambah 4 petok. Yang putra Rasulullah pet. Laki. Bini 4. Wasab'atun auladuhu faminhumu. Terus tarik wasab'atun auladuhu faminhumu. Ayo siapa-siapa maju. Berikan hadiah di kok. Engkuan, tarik siapa maju. Wasab'atun auladuhu faminhumu. Ayo siapa? Mari santri deh. Santri di mari. Iya at-tahliliyah. Iya jialah tengok daripada iya nah. Ayo maju sebisa ngereng tak sampean tak bisa tak ngereng tak kenapa berikan hadiah jutaan ya mak iya siap rogi nih kak Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bersebisa ya tina tak apa ulah tanya ke sampean binin Ahmad Dhani siapa nyaman asyah nama anu siapa binin Ahmad Dhani anan berapa petak benai ngaran Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak terus dak remah kalau serang ajaran secinta Kanjeng Nabi mun tak kenal la 4 laki bini laki telok bini 4 bini rajin Rasulullah berapa? 11 berapa setepak? 11 berapa? Iya bagus. Nah, teguh pendirian berarti. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyal muktafa Aisyatun. Nah, papa setia. Yo. Berempat arkanah bokoh. Iya. Mun papa ada tak ning penyakit geria. Nikah oleh nah mun sampian memunduk potra. Sampean tak tahu. Sapora usaha ke bela gitu. Sampean tak tahu. Mangkana orang lambok gitu tingkat demti memunduk potrana kiai abdina memunduk ke anak male tak kalokun pudukan abdina boy niki ampun cukupkan abdina sepudu kiai anak abdin tik pabudu pamunduk mak manfaat kerja tuh kare kiai bu mun itu kare sabora haram manfaat ini mun panjenengan engki sombongan boleh duh ada haram barokah guys sama Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun panjenengan ampun lah kada kebay sampean kok tinggal aja pasrah aki bodoh mak banyak semakin pesantren kesah sahabat ke pesantren apa nyaman at-tablighiyah sahabat ke kento darah mak saya mau cerdas seputaran panjenengan gitu lah Allahumma sholli ala Muhammad saingkeuna panjenengan mun tepaknya anak gak riya lena mak apa tak tahu embu tak tahu anak pinter alhamdulillah pakai aja kompak alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Kau udah sering ajaran kau tuh kenal Kanjeng Nabi pasiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Setong Nabi Muhammad kadin to mak wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani Kanjeng Nabi kayak ento dawuh Sayyid Muhammad bin Alawi manusia sesampurna manusia sesobung ka korangna khuliqta mubarra'an min kulli aibin Kanjeng Nabi kata cipta kita ada aib sekali. Sobung aib sekali. Sobung ka kurang sekali. Sobung. Karena kau khuliqta kama tasha. Seakan-akan Kanjeng Nabi kata diciptakan dengan sendirinya, dengan kemauannya sendiri. Wow, Kanjeng Nabi kata Nabi Allah mampa gagah. Rasulullah kata pelonah ro'om. Abu minyak misik. Kanjeng Nabi kata pernah waktu Isra, waktu hijrah serang Abu Bakar
Abu Bakar waktu kento masuk kada ke Gua Hira ngitek ka Rasulullah sareng Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar makin timin ya Rasul abdina masuk kada ke gua. Masuk kada Abu Bakar ke gua mak. Isa apa we ke isa. Takau bedebang lobang oleh sempat kepi. Takdim ke Rasulullah. Mau isa apa we kepi ternyata Abu Bakar kento teh temu keke olar mak. Rasulullah masuk ampun. Asarin Rasulullah, asarin kapok ngasidina Abu Bakar. I waktu tengah perjalanan Rasulullah asarin Abu Bakar ketok kelopai beda setong lobang teh sampai teh tutup keluar ular kento dari lobang ngikek dak ke astana Abu Bakar. Apa Abu Bakar ke aku luceng punten guru ipokang guru mak abdina pernah ingat guru abdina gitu ke Muhammad Syamsul Arifin penyuanyat kata dabun pernah itikane guru na ya dan ya jumna guru na gitu kiai parapan rokok jebun guru na gitu kening buang dek kapatan kening itu serang kiai tak ngakak astana tayan kak serang kiai arab ya dan kiai ya jumna kiai mun setia tak nitok sok kok ngecol yang kira punten ngecol di nama kayak guru dulu tempengai kelok yang kira punten cuma lambak pun takdim luar biasa takdim kata nomor setong mak ada tina kok makin ancor rosak sepenting kok takdim ke huru kento teyang kaget pal kening itu apa nyaman pucang guys teyang apa takdim ke huru begitupun Abu Bakar mak waktu Abu Bakar keke diserang ular kento tak kelucing Abu Bakar apa takut agang guda ke Rasulullah waktu asarin Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja Pak Allahumma sholli ala Muhammad luar biasa. Sepas Abu Bakar kayaknya Rasulullah kento Abu Bakar tak kuat nak. Dak remah mular Abu Bakar kento. Le aingnya kento nites dak kerain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kerjat Rasulullah ngulati Abu Bakar mular periksa. Abu Bakar badan apa? Sobung ya Rasul. Sobung. Enten badan apa? Sampean mak bere sodana. Sobung. Anak takut mata kerja Rasulullah mak guru lah guru periksa nih tori mancak kerja sampean anak apa sampean kan mampu terkepi sobung ya dipaksa serang Rasulullah kenapa cek kak din takrokun kene iko kenapa keke olar olar kak din tau mak andi bisa no olar kento lebih cepat daripada kecepatan cahaya Nabi ampun masuk ke apa nyaman ke golek ke daging kan Abu Bakar punten sabu matur kaidin kalau kun sekone iki tok rejot Rasulullah mak bu matanya ke bola mulai gelak pondut serang Rasulullah copai langsung beres seketika beres ring ponjalan timur coba karen ji sekejap lah mulai sampean iki kaleng coba ke kaleng lho mak mun kau lar tu lima mate sampean ini coba dulu apa koceng hai koceng keke ceng keke coba lek tak borohi Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja pakai Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah kalau 11 mak tak rapar mulot kayak itu mak gula sepora pengajian kayak itu paling banyak bahan bulan mulut Arab cerita mulut Rasulullah itu cerita cok saking bitong mak sampai li Ahmad fadlun la yu'addu wa la yuhsa Nabi Muhammad kayak itu andi keutamaan si tak bisa bitong tak bisa toles dari saking banyak keutamaan Nabi Muhammad mana cerita Rasulullah tidak maren mak terus sampai subuh ongkuat korjok tedung gula nih kan sabar ada mesin muda lagi cek saking mesin setiap vario dia 2020 nah sampean nih kan masuk ke Supra X 2004 rumah iya sabar lagi ini iya Supra X 2004 itu mana bi pacalan ketemu di nak rek bukan bekerontak ada biasa tol ngantol kene sekonir pot copot sampean ndak ada siap Supra deh alaban vario siap gua pon Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi kayak itu kecintaan sahabat ke Rasulullah terus pon
lambak itu juga bersahabat mak kata Abu Bakar lain boleh sahabatnya mana Tolhah bin Zubair gitu mak waktu Rasulullah hijrah ke Madinah depak pertama ke Madinah Tolhah tak pernah ngatela Rasulullah sebelumnya tak pernah tak pangki tak pernah ngatela lambak sobong HP mak sobong lambak sobong internet sobong saya tak pangki ben setong orang mun tak pangki mun apolong tapi Tolhah kan orang Madinah tak pernah ngatela sebelumnya Rasulullah dapat ke Madinah ni baon tak pektan noroon Rasulullah kun dapat ke Madinah sambur ke lebang tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru mada'a ayyuhal mab'uthu ji'ta bil amril ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairada dapat Rasulullah ke Madinah Tolhah kan temak menyemak padam ben sampean pengajian bodo kiai ki abror ki huru sampean kan terus aja habis terus mak nyemak sampean kiai abror kena terus mak nyemak sampean sami lompok Rasulullah sahabat berinakan nak ketok nyaman Tolhah umur 12 tahun ki SMP atau ki SMA kita ki sampean ni kan masemak ke Rasulullah cinta ke Rasulullah pertama kali tapangki masemak ke Rasulullah depak de ke ontan Rasulullah yampel guys sama onta guys yampel sareng Tolhah mari yampel sambil nyium de ke patira Rasulullah beri atas panang kita siom panapa sepatuna sambil yampel onta guys Rasulullah penasaran siapa mulai ngere periksa nih mas muka ya walad siapa nyaman ban dawu ana Tolhah bin Zubair ya Rasulullah abtina Tolhah kita langsung ngucap mak murni bima ahbabta wala a'si laka amra ya Rasulullah ngereng ajunan ma ko napa-napa ka abtina tak kira nolak dak ke perintah ajunan wala a'si laka amra Rasulullah terus nyoba kecintaan agak apra sampean itunya kiai sareng kiai ngiring ke makon apa ajunan sampai amun ipokon dak berak kadang ki melengos ani kayak murni bima ahbabta wala asila kamra ke umur 12 tahun kata mak ada ya Rasul merintah apa ajunan makon apa ajunan abdin tak kira nolak tak kira tanda abdin panapa debon Rasulullah ya Tolhah uktul abak Tolhah apaan pate ayo ring ponjonan sumpah mere gue manggil sampean Rabror manggil pan pate tak pah ngucap sampean mun pak ampon matua bayi ngere mungkin apa mun matua ngere mampu mun pak jaga aja wah panapa Tolhah itu mak ana musta'id ya Rasulullah siap alontak Tolhah itu mak langsung keluar pedang alontak itu nyerepan kroman kita ada pak kroma itu dipanggil sama Rasulullah ya Tolhah dana ta'al Tolhah beli boh mungkin kita ada pak itu kita lepas enam Arab Rasulullah si makon dulu abali kan lepas kon abali ma abali ya Rasul engkau tak utus kan kui mate orang kok kalau kun nyoba agak apa kecintaan banda kasengko ternyata ungkuan cinta kan kuat ban kangko Allahumma sholli ala Muhammad apa tak rapa sepenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampean mun amulo cek le tolian mak cek le tolian berempah 10 juta mayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja kompak Allahumma sholli ala Muhammad artinya mun pengajian kebagian dah jaga tak kebeter ring ke ikan segala guys orang kan tamun dengil biasa nah kuat kuat tak pati ngantuk yang ngaralam ba oleh aku bay semangat iya biasa orang kita muntok ngantuk kaisa biasa ngantuk kaisa biasa oleh nak kecoan cak tuh watak lebur niki biasa oleh lah niki makanya kau le sarang ajunan kita siapa orang gimana siapa beni karokun sepeda saya usah angai pangocak sampean tak abini rah maknyul menganyol mau tahu caan nah, ada takut tu kayak protes kadek caan depan dem lagi
Beni kerokun sepeda seusah angai mak. Beni kerokun mobil seusah angai. Siti usah angai mak. Siti usah angai. Beda setong hadis Rasulullah pernah ajabu. Innallaha la ya'jabu min muda'abatir rajuli zaujatah. Allah kak dinto cek punganah cek ngasambukun mun beda orang laki lebur akli cek kasebini. Ulang ki tahu tak paham? Allah kak dinto cek punganah mun beda orang laki laku akli cek kasebini. Akli cek itu maksudnya apa? Muda'abah akeja. Tisamdan kata sebelum masuk ke ranah yang serius iya naruah sebelum toko cangkolang dak remre sebelum ngegas bahasa anon bahasa kinayan sebelum ngegas sampean atrap dulu atrap anga ima sen daya eki duh wa yuktabu lahuma bidzalika ajrah. Orang sekencang akeja kan tu mak, peng laki sekencang akeja kan tu bekal ekencer sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Are mun urusan dak ieu mak cek kafir. Ki ibu Rasulullah mak tedung aduh. Hari itu. Sepora iya, lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana sepora ki ceramah gitu mak. Lakar usah ngucol 2 telur ban tamancok iya ajam gento mun atelorah tamancok usah pakeluar kada tamancok keluar telorah pengajian tidak iya mun telur meloro beda loka mak sadar qala Rasulullah qala ta'ala sampe ngantok mak terus teti usah beri tamancok ting beri tamancok angang apa terus perintah mancok terus lagi bawon lestari ka dito wa yuktabu lahumā bidzalika ajrah. Orang selaku aku je ben sibini kan tok ikencer sareng Allah Subhanahu wa taala. Lamba abdi ngaji ka kur lamba ki pondok contoh hakim. Ada benih pengalaman pribadi lagi dia. Benih. Contoh lamba di guru. Da iya cong caran cong kuah. Waktu nerangake hadis kan teku elonga. Teku elonga. Teku ngucak bencong din sap perele. Kau. Ya ada contoh dasar ya. Santri tedung, cak gede ngaki, bahaya ada samdan. Ya padang kok pada saat itu mana? Pon, dasarnya itu teku tanyaki, din saprele, ngucak sebini din kakek kak. Mereka itu turunan sekoni kecolok. Mun Arya din sapale, din kakek kia kak. Turunan sekoni. Punya kulur cering tak lebur tak lanjut pengajian deh kok terus lagi teku le era dari ya terus lagi cek membah ngundang gule kan lang cak gelek cak ngundang gule dah iya tetian deh ini pengajian terus lagi terus sapa ora Allah Subhanahu wa taala teku le era tanya aki ada din siapa din kaki kak turun ke bawah katabu kak katabu ya loncat ada usaha sensor mak bah muntah sensor bahaya deh film pe usaha sensor mau teku lo kan temun depak katabu mak teti mun neku elong kita telok lemak kencernya mun bibir pak polo lema ada mun katabu sangang polo lema mak engki ya tak tahu mun ka anu boleh tak ada nilai yang lah mak tak ada tuh pon materi kaper macam tahu na penting wa yaj'alu lahuma bidzalika rizqa orang selaku akeujeuan ka dieu teh bunah
palancar rezeki nah palancar nah itu sampean kayak dintoh hadis kak dintoh lebih cocok ka andi orang sampun sepo sampun la rok kerok roh iya kan tak pada kerja ya halo kan to sepo marin mulai kerja tekuk kan tuh ngucak sebenarnya apa kak debun loraki bro iya dah iya lah Allahumma sholli ala Muhammad ben setong kencer merdua palancar rezeki itu seki banyak utang pasan tak keli cekah mak jon santak keli cekah jon kempang kang kimajar utang amin Allahumma pakai aja pakompang amin Allahumma tahun taman cok lebet mangken telur telur Allahumma sholli ala Muhammad pakai aja pakompang Allahumma sholli ala Muhammad terakhir ya hari punya gelu ambu mana dah lambak Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ada tiaki Ka'bah karena saya bangun pertama Ka'bah kita Nabi Ibrahim saya sampai semakin kisah Ka'bah celang raja kisah Nabi Ibrahim sabadi waktu Nabi Ibrahim abadi Ka'bah lestari ampun tasyakuran pada ben Roma setere ada kan mari tasyaku ngundang sampean lo Nabi Ibrahim kita lain dak ada tasyakurna Nabi Ibrahim kita tinggal mari aku boy apa mana Ka'bah tasyakur ada mah asolat ben kan empat anu guys empat sudut ben sudut kayak itu asolat 1000 rakaat Nabi Ibrahim asolat 1000 rakaat sampai Rasulullah kata 1000 berarti 4000 rakaat abid kuat Nabi Ibrahim cok iya mana kuat ke Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah kata sampai ada ma ahsanta ma fa'alta ya Ibrahim macam seneng macam hebat teben apa segala aku buat Allah ngesambung kan Nabi Ibrahim panah pada Allah walakin lukmatan fi batni ja'i'in khairul laka min alfi raka'ah setong teeren tapi Ibrahim setong umpaan ikan di orang selapar saya kasih sedekah biban lebih utama itu pengibadah senyak banyak banjir ibadah 1000 rakaat debun Allah bagus Ibrahim bagus dia 4000 rakaat asalat bagus ban keng mbok encek saking andi pese andi deuran bagi ka orang tetangga ban bagi ka lepolan ban aji lebih bagus ente pengibadah ban Allahumma sholli ala Muhammad maka samangken keto sahibul hajah ngundang panjenengan ngajak adeer ngajak pengajian panapa nyokore deer nah nyokore romana kalaban panapa kalaban maulid kalaban haul kalaban adeer panjenengan apareng inuman ke panjenengan alhamdulillah panapa kayak itu bukti cek sahibul hajah cek terona kangkui anak panapa Roma saya selamat aki teti Roma saya barokah amin Allahumma teti Roma saya amin Allahumma saya senang ma pernah ada ke penghunina amin Allahumma hadirin para undangan saya muljaki bi Allah Subhanahu wa taala ampun sakoni pengsompeng dari abdina mantaran manfaatah mantaran barokah amin Allahumma